Ketua Umum Tugas Hijabat Jabodetabek untuk memberikan kata sambutan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Arifin Sijabat. Salam. Horas maita saluna. Dia kadamang dotak kadainang tongdo ita medok mau lihat itu materi bata parten kebasa. Boy ita retta pala di bason di bagas dari marpugi bagas gedongon. Imana marningot tita sebenarnya 2 tahun sehari do namang inangalayalan namasa kopi sapulusia bawa enon morotung hato pinarong dia duna liling aong na pinay mana om maura boy do suruhat tay bagas sa dayon imana marulaw kita marlas ni roha kita di pesta pertangyangan ni kita tugas hijabat sa Jabodetabek. Jadi kami atas nama BPH Parjulo sa halimu sa itong dohay madok mauliate ito kadamang panitia khususnya so nguning ka na po sa bulong alam makilala do kami rupani dang naboy terlaksano nulaw-no ni bagasas sa darion moloso di bagasas sa dari roha ni panitia dilek kamu gogo do nasa roha muna nabangihong mo si doron nabi do madok mauliate ito kadamang pinasehat ni tugas hijabat khususnya so nguning nga dainang sa luhun na pinopar niyo puta tugas hijabat nang soni dia kadamang na makilala do kami dihamu sa luna na mga lian gogoro tayang terlumubi donator do toto ripe buhi sa daw lauta pala di bason buhi rimtahita buhi tikos pasadat tarito nga tongan ni popar niyo puta tugas hijabat na doon di Jabodetabek humaliang na dang lupa ay madok mauliate ito damang o 2 siyembira non king na 2 son salah satu amang sahala si jabat dot amang jayu si jabat mauliate mang segajang maumur mutar paso-paso pahamur ito ngatongan ito ko si jabat terlalu di keluar kata saluna malang na mula peo marsugot di bagas mutu kota Medan pajupang dihita di bagasan na kahaulion hasi atos saluna imatanya yang nami so ni nang tua mang nami na siya patama sara husus ketua siya patama mauliate mamang lasrohan nami nabuhi kita mamarsada di tonga-tonga ni ulot ta paratikyon di pesta ni ang gimuna kami si jabutar si jabat si adari si dabalok kami masih nomor 2 pala nomor 2 do patod dia do kami awang mauliate mang horas amang gajah mangur muna sa luna opedi ida kadamang dohoday nang ibagasa sa dani rohata para ditigkoson marlas ni rohita majalo kami yang siya namat taribata ulawaron nay masil nay madotto hamu mauliati gorang marihamu kadamang dohoday nang nagabe mangalia pasu-pasu do tamiyang do siya roha tuhami sa lunak ka pengurus ratos na do tajom na rimnitahi do guguna boy be di ulaw na mangalan ni rimdo tahita sa luna dihita sa luna paparno ato kasi jabat mauliate marihita sa luna horas